Ćao ljudi, danas radim još jedno video. I da ljudi, imam sad ovdje, opet je kako se zove, da malo žućkasto, a to što je već 4 sata, a kad je decembar onda, ne decembar nego kad je hladno vreme onda brzo dođe noć pa moram onda da snimam. I da ljudi radio sam neki posao juče, da nešto sam imao i danas sam isto imao to, ali malo kraće zato što sam juče već uradio. To je neki mali sportić, išao sam na njega kao na primjer neki bejsbol, i morao sam da učim za bejsbol kako da radim. I onda ljudi, juče nisam mogla da pravim video. I da ljudi, ako vidite ovdje šta je ovo je avokado. I da ljudi, avokado, za one koji ne znaju šta je avokado, to je jedna čudna voćka, ali nije baš nešto čudna voćka, ipak će da ide u moj video. Znači, avokado je jedna voćka koja je tropska neka voćka i onda od nje može da se sadi biljka. I da ljudi, ovdje su moje naočari, vidjet ćete me s naočarima. I sad mala izmena. Evo me ljudi, to je zelo kolni video. Evo sad Luka i roboti. Sada, evo su mi naočari ljudi. Sada, čekaj. Vidite me? And the man, guava man. Sada, vidjeli smo ljudi. Sada, ljudi, tu su bile moje naočare. Ovo je sad avokado. To je jedno malo seme koje sad raste u ovo. Ima tu jedno lišće. I da ljudi, vidite tu seme. I da imamo ovdje seme od urme. Čekaj. Imam ovdje seme od urme. I od nje ću da posadim kokosovo drvo. I sada ljudi, još jedna mala izmena. Da ljudi, i sada već ste vidjeli sad avokado. Znači avokado ide u moj video, to je jedna čudna voćka. Vidjet ćete, to su bile moje naočare. Super izgledam s naočarima. I da ljudi, kako sam ovako da snimim. Ćao ljudi, to sam ja, selfie! Okej, Luka Matić! Baš sam lep, ha? I da ljudi, vidite kad ugasne svetlo, ovo je super. Vidite kako je? Sad se ništa ne vidim. Okej, Luka Matić, čao! Super izgledam, zar ne? Zar ne izgledam super? A?